manuia le sapati. Ia ofo alofa atu ma le anganga fia i le mamalu ma le paia o le tātou au fia. Ua mawhai ona whaatasi mai i lunga o le tātou i tūlau God Speaks Ministry le nei tai au. Hawhailua i atu whaapitoa i le tātou ainga e ka le sia Samoa aso fitu o le toi au fiu mai. Liverpool, Punch Bowl, ma i nei Mount Druitt. Ai whaapitoa lo whaaphailua inga i o tātou uso a mālo ua mawhai ona whaavanoina o le tau taimi. Po whea Australia, po whea o laulangi o loo e mai moaina le nei sauninga i le swafa manu malo Yesu Keriso au te whaafeilua i te o tau umalava. Vi ia le atua ua mawhai ona tātou whaitapo inga whaatasi. Ui lava e ese mai le malu tapua i tātou te masani ai. Ai le aise mea sili o na tāua o le o mai whaatasi o tangata le atua i lea awala peo le so e tapua i le atua ia ua o le mea moni lava o oe maa unei o le eka le sia le atua. Amen. Ia, oa mai tau ainga, oa mai tau vaiaso, ma lo lava le onsai, ma lo lava le loto tele. O le tatalo, o lo mau pea le saunga le mu, ma le soifua manuia i te tono tau ainga. Ia awale whengai pea ma le mai lea o le coronavirus. Ai mo nei taimi ia whaamanuia te le mai lea tua i le tātou tapo inga le nei tai au. Manato le amata le tātou sauninga i le talo amata wala watu i le sunga to ina ia vaau au whaaitete mo le tātou tatalo. Lau tātou sa ili atu i le tua e ala le talo. I ovo aulo mātou wa tua lo fio le langi. Whaaftai te le lava le tua wa e tai mai le soifua ma le ola o tangata le tai au fau ma le tai au manuia o lo sapati. O le aso na tāpena e la ua fio e te saa mai ei manuia le langi mo i mātou. A o mātou whaatalitali manu manu watu i la ua fio. Whaaftai le tua i le ola ma le malosi. Whaaftai i au whaamdianga wa e whaasoa ma fua i lo nuu. Silo no mātou whaaftai i la ua fio i le tāulanga na sauni e Keriso i ka le vario. Mo i mātou o le tangata to i lalo ma le angasala. Whaaftai le nei tai au le tua o mātou mafuta. Mwhai no mātou maua le awanoa i lungo o penga te whailangi le di ie mātou te whaalongoa i la ua fio pa ia ma le nei sauninga. Whaaftai i la ua fio lo maua i mātou le awanoa e ui lava ina tāpuni malu o le masani ina mātou tāpua i atuai i la ua fio. A ua vea te tonu o mātou a inga le di e. E mātou te tāpua i atuai i la ua fio soifua. Whaaftai la le tua i le nei whaasalaunga le di e o lo mwhai o na mamoli atuai whaamianga mou tangata. A o tāpua i mai tonu o a inga. Whaaftai le nei awa noa tāua le di e mwhai o mātou maua. E mātou te whaalongo i malepoto. A o whetalai mai la ua fio e ala i lau au na whaifi au. O le a whaasoa ina lo fina ngalo pa ia i le leisa pati. Se e whaamanuia sunga le whaifi au ia Pastor Brian le di e. O le a ala mai e li fina ngalo la ua fio i le so. A velo lava fina ngalo pa ia o le a retola e pa uifo mai le lang. Ma mawhai o na whawhanga i nai o tangata i le so. Ina i mawhai le i o na whaamalo sia i pia ma vea o se whaamianga mo i mātou uma. A o mātou tāpua i mai tonu o ainga po whia lava i le nei sapati. Whamalia whafunga angalo nuu le i e. Ia maua i lātou u malava manuia o le nei sapati. Ina ia mwhai na tāpena i pia i mātou mo le soifuanga nei. A o mātou whaatali atu le tua i lou toia fio mai. Whamalia vo i lau fio le fua i lo nuu. Ma le sifulua i lau fio le vaenga mātou toi whaafu i atu i ati oi. Ia e whaamanuia ia i lātou uma ua foai i le nei sapati. Whaamangalo i mātou le tua, whaamanuia i o tangata o lo tāpua i mai.
o na oi ke riso wa la tuaila mātou te talo. Amen. O le autu o le tātou whaasoa le nei tai au, wa o autu wina o la uola, o la alofa, o wa nei. My life, my love, my all. O le tusi whai tau mo le nei tai au, sau mai le tusi lea e soto ma tā upu tolu sifulu ma le lima, whai upu tasi se o i le lima, le whai upu sefulu, ma le whai upu lua sefulu, ngata i le lua sefulu ma le tasi. So I'm going to read that for you this morning in the English version. Just follow along in your Bibles. Then Moses called together the whole community of Israel and told them, "These are the instructions the Lord has commanded you to follow. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day must be a Sabbath day of complete rest, a holy day dedicated to the Lord. Anyone who works on that day must be put to death. You must not even light a fire in any of your homes on the Sabbath." Verse 4, Then Moses said to the whole community of Israel, "This is what the Lord has commanded. Take a sacred offering for the Lord. Let those with generous hearts present the following gifts to the Lord: gold, silver, and bronze." Verse 10, "Come, all of you who are gifted craftsmen, construct everything that the Lord has commanded." Verse 20, So the whole community of Israel left Moses and returned to their tents. All whose hearts were stirred and whose spirits were moved came and brought their sacred offerings to the Lord. Ia whakmanuia lea tua I lona a whionga pa ia. Instructions. Instructions are there for a reason and a purpose. When God speaks, his instructions are very, very much commands. Because when God speaks, he speaks to the life we have in us. That there's an intention of love behind every word that God speaks. That he's trying his very best to make us understand life with him is the most precious thing. That it seems like he can't live without us. That kind of feeling when he speaks. Unfortunately, because of the persuasive nature of sin in us, it just doesn't connect with the human common sense. Therefore, it's very important, in fact, very vital, that we listen carefully and remember to follow what God says, because there's only two outcomes to the equation. If you follow, it will be good and you will be blessed. If you fail to follow, then it would be bad and you would be cursed. Or to put it bluntly, you are either going to live or you are going to die. Ma o te loa ia te o tau nei tai au, ai mo wao nei, au te fili I le ola. Au te fili I le ola. I mean, I would choose life. In fact, I would put it this way. I would rather have God in my life, trust God with my life, because who am I without God? His word, his love is life. So this morning I just want to do a quick recap of the story to bring us up to where we are at this present time, chapter 35 of the book of Exodus. God had done more than enough miracles in bringing the people of Israel out of Egypt. In the book of Genesis, chapter 15, verse 13, the Lord said to Abraham, "Know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not their own. They will be enslaved and mistreated 400 years. 400 years.
And so being enslaved and mistreated for 400 years, it is after the night that God sent the final plague, the angel of death into the land of Egypt. One of the most deadliest, dreadful, and darkest of nights that the Israelites should never ever forget. And little did they know that God's word was about to be fulfilled. I mean, Abraham's descendants were going to be set free after 40 years of captivity. The largest baptism ever recorded, 600,000 people going in and through and out of the Red Sea, parted by the hand of God. 600,000. You know, Moses was very privileged. God chose him to do such wonderful miracles for him. And at the same time, their Egyptian tormentors and, you know, they're permanently done away with forever, washed away. And you can picture the children of Israel on the shore singing and rejoicing. You know, the song that is found in chapter 15 of the book of Exodus of how God rescued them from the hands of Pharaoh. And why wouldn't they be singing? Freedom. Freedom. Freedom at last. Freedom. A peitai ele I lewa I le whainga malanga I le vau, anga I atu I le nuu wholafola ina wa mata o na manatu I vai eli o Aikupito. O lato manatu I mea ai whaulai I Aikupito ma tau whisilingia le atua. Lord, what's going on, man? What kind of plan is this? They began craving for the safety of their servant masters because they were scared of the enemies that were in their way. Wa mata ona fo'i tua yo lato langa tuai I mea sa lato fausia mo lato pule o lato tupu o wharau o tapua e tapua I ai. But on every occasion, God would listen. God would respond to their moanings and grumblings, their forgetfulness and their ignorance. O na whaali lea le pule sili a le atua. Whaali lona a ao foai. Whaali lona alofa muti vale. Ma lona whaamasinonga. Sa whaahali atu pea le atua lona a ao ma losi mo ona tangata. Ma I le onga tutonu o le whainga malanga sa whaahali le atua se ata o le whaolatanga mo tangata uma. A uma whau I le nei tai ao I le whainga malanga a le nu Israelu I le vau. I o lato a mio whaavai. I o lato to mumu I teimi sa ti ngā ele sa valinga. I o lato whaangalongo o fie o mea te tele sa whaia le atua. O lato whausia ina le tapua ina I lato tapua I ai. I teimi sa malanga ese o Mose o le teimi sa le whaalongo I le leo le atua. Au mawhau lo loto I ai I lato whainga malanga e le ai lava se senga o lato whainga malanga ma tātou savalinga I le teimi nei o lo e soifua ai ma o wola ai. I mean, I just want to be real this morning because the reality is that their story and their responses is not far from your story this morning and mine. When you really think about it, I mean, we're not really creating golden images or golden calves in our homes. I mean, we don't have the gold to do that these days. But what I'm talking about, what we see in our own lives today, we've become ongoing factories of idols. We are creating things and allowing things and placing things above God.
God is the one that delivered us from our sins. Through Jesus Christ, Jesus delivered us from the bondage of sins, all of our sins. Jesus, the one who delivers us out of the slavery of sin and brings us into a new life. But he doesn't just leave us there. He sends the Holy Spirit to help us, not just today, but forever until Jesus comes. But still, we create idols. Tātou te whaamuamua o tātou ainga, tātou whaamuamua o tātou whale, o tātou ngaruenga. Tātou whaamuamua o tātou fuafuanga. O tātou manatu, ia o te iloa le mea sili mua o ia. Meaning, ele whapea e leanga mea ia. Ai a whai e whaamuamua I lesa whai matongi ona lona lofa mo tātou. Mo oe maha. If they take place of our affection, our love for God, then we are not far from the Israelites. We are quick to leave God when our needs are not met. We are quick to forget God when the journey gets tough. And so we are not far from these guys. Tutusa lava tātou male au Israel. But you know what? God remains the same. God listens. God responds to our mourning, our moanings, and our grumblings. He knows our forgetfulness and he knows our ignorance. But he would listen to our human sinful hearts and our cries for help. Ona toi whaahali le atua, lona pule sili sili. A tātou ho mai, I le tātou mau le reitu la, ma tā upo tolu sa fulu ma le lima. Tātou te mai tauina o loo lātou tā uni mo le fausia ina o le fale whita whai a le atua. O le whale whita whai o le maota o le atua whaatasi ma lātou. Before King Solomon built the temple in Jerusalem, o le nofoanga po o le malu e osi ai taulanga o le whale whita whai. O le nofoanga sa teu ai le atula au o le whiangainga. O le nofoanga e whai ai tapo inga I le atua. O se nofoanga na sa uni e fausia e tusa ai ma wha moi muenga ma whatununga le atua. It's what God wanted. It's what he wanted. So in these final chapters of the book of Exodus, we find God giving the Israelites specific instructions. In fact, a lot of instructions. But these were the plans of the construction of the tabernacle. These were God's plans. Ai mai tangata popoto au lātou mawhauwhau I le whausia ina o le nei whale whita whai I le taimi o le vau. I o lātou fufuanga I le tau atoa mo le nei ngaluenga te le. Le manatu I le auro, ma le saliva, ma le apa me mea, sa mana umia le atua, whapea o ie, ma pau o manu sa whaatonuina le atua, e sui ina ia teu aile whale whata whai. A fuafuaina foi ma le laupapa, ma mea uma lo mana umia, whaatasi ma le leiba o tangata whainga luenga, e tusa ma le ova le 5 miliona tā la. These days that we're talking about, the currency. And when you think about that, man, that's not something small. It's not like our Samoan camp budget that we use every year, or every 2 years. I mean, this sounds like the entire Cataract campground. Massive.
Ai mawhawhau le loto i ae, leo se ngaluenga lai titi. That God isn't asking for something small, he's asking for something really big from the people. He's not, this is major. And it's a lot to ask for from the people. But I want you to think about that and just keep that in the back of your mind. The value and everything that's required for this amazing job. Because up until this point, God has been meeting with Moses in the tent of meeting. Why? Because Moses has been pleading with God on the people's behalf. O lo mafuta Mose ma le atua, ono lo aioi Mose I le atua mo le whanaunga Israelu. Does that sound familiar at all? Does that sound like somebody that we know? Sounds like Jesus pleading on our behalf. But this is Moses. And Moses is pleading with God because God is not happy with the people of Israel. Why? Because they're stubborn. They're stubborn people. O le whainga tā lava tangata Israel pe o tangata Samoa. There ai. Pe o tangata Rafoi. Australia. But I don't think no one can meet the stubbornness of the Israelites at this point in time. They were so stubborn that they really made God angry. You see, in chapter 33, God says, I'm not going to go with you. I'm not going to go with you. Look, I'm going to spare the people, but I'm not going with you because they're stubborn. They are the most stubborn people. I'm going to send an angel to go with you. I'm going to take out all of your enemies out of your way. And I'm going to send you into the promised land. I'm going to give you everything. I'm not going to spare anything, man. You're going to have it all. But I'm not going with you. On fai maile tuspa ia ile e soto tolus fulu male tolu. Fai upu fa wa fa alongo le nuu ile nei tala leanga. Ona latu fa no ailea. They became so sad when they heard the stern words. They went into mourning and stopped wearing their jewelry, the Bible says, and fine clothes. I mean, people were sad, people were crying, and they were in mourning. Ai leo lo fa pele atua, o le aami le angelu ta ia la tau, o le a fetalai le atua, o le a tausi pea le whea ngainga. O le a whai la tau, makanana a tau, they're going to have it all. Le laura ele, tafe mai aile, sua susu ma le meli. Me uma o la tau mana o mia. Ai o le langona o le au Israelu, ua wha noa noa. Ua wha noa noa wa la tau pei o tangata, wa le aise wha moe moe aisea. Because they realized very quickly the importance of the essence of being in the presence of God. It's that moment that when the presence of God is at the center of what it means to follow God, what it means to listen to God, what it means to let God, to honor God and to trust Him. It doesn't matter whether you have all the land or whether you have all the riches, or whether you have all your dreams that you have, but if you don't have God, o lātou I loa, ma manatua le manuia, o le mafuta mai, o le mamalu o le atua, a whaia le malanga le atua. Ma lātou, they have nothing. They are nothing without God. They will be nothing without God. That they are only in the position because of the favor of God. Ma lo si la fia Mose I le atu langa wha no noa. Ma o lona tangi atu I le atu a wha pea. Pe a whai I te le a fio wha atasi o mātou. Aua le tu ua mātou e o.
He's saying to God, God, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. So in other words, he's basically saying, we are not going anywhere. We're not going anywhere without you. Beautiful, eh? That's why I'm really thankful for relationships like that we read in the Bible that we can relate to. Whaftai I le maftanga le atua ma mose, whaftai I le alofa muti vale o le atua, lona ono sai mo le whanaunga Israelu. Because we see in Exodus 34 of God's mercy again. Le sotamata upu tolu sefulu ma le whawha upu sefulu ma le sefulu ma le tasi, the Lord replied, whaauta au te osia le whengainga, au te whaia wa venga I luma o lau nuu uma, le I whaia lava I lau langi uma, po o nuu ese uma, e wa aia fo I le ngaruenga Iova e le nuu uma e te iai oe. Awa o le mea matau tia o le a o whaia ia te oe. Meire whai upo se fulu malatasi ia e tausi I le upu o te whai atu ia te oe I le aso. A tātou fo'i I le mata upu tolu se fulu malalima. And having that instruction from God, e au ngā ona e I loa I le nei mea mai le sila whanga o le atua, o le tapu wae ia te hia e wha mua. E wha mua. When we are in covenant relationship with God, He's going to put you first. You know it for sure. But He just wants you and I to make Him that priority too. Ai mai tau ina I le amatanga o le tā upu, au le I whaia se mea tasi I le whausia ina I o lato lava whale, po o le fuafuanga e tito ina I o lato lava maumanga, po o le eli ina o lato vai eli, ia po o whale foi I o lato manu ese. You know, long before anything, long before the positioning, the game position of the land, before anything takes place, this is where God comes into the picture. Ma wa toi whamanatu le atua I le tāhua o le sāpati. Ina ia lato malo lo mua ia te hia. That God starts off with this new chapter. Chapter 35. It's like a new chapter of their own life, reminding them about the Sabbath again, desiring them to rest first in God. I le nei talaanga po le nei context, na ia whaatonu ina lātou e whausia se whale whatawhai, ai le ngatai lea o loa mata lea tua I le toi whamanatu o le sāpati o lea tua. O lona winga ai mai tau wina o le mea lava tasi na sao noa ai Yesu I le launga I lunga o le maunga, ina wa ia o ina le nei mea taua, ia sa ili mua ma lo le atua. Ia sa ili mua le ma lo le atua, ma lana a mi o tonu ona whaapopo ina lea o ia, mea taua, uma tātou te mena o miai. You know, God wanted His people, His children, just to remember the priority in their life, to always put God first. Your life, your love, your all for God. Ai panga leo le nei whaatununga, na e masani o na whaaleanga ina o tangata Kirisiano. I ona po nei. Awa, e tō tele o lātou sa ili mua, I o lātou lava, you know, langona mana onga, ai sa ili muli o le atua, ino a uma o na whaamalia hina o lātou loto. They put themselves first, and then
the things of God become secondary. But it's God's desire here for the life that is in you and in me that we are to seek first his kingdom and his righteousness, that everything else in turn will fall in place. Pei ole mata upu tolu sifun malilima o loo iai mea te tele o loo whaasoina mai le atua I le nei mau, that he's asking for a lot from his people. When you look at it carefully, there are 4 things that God points out in this beautiful text, in this beautiful passage, in this beautiful chapter. That there's 4 things that God speaks about that look at the covenant relationship that we're supposed to have with him. And I just want to look at these 4 very quickly. Ile soto mta upu tolsful malima fa ipulua maletolu. The passages that we read in the beginning of the sermon. You have 6 days each week for your ordinary work, but the 7th day must be a Sabbath day of complete rest, a holy day dedicated to the Lord. Anyone who works on that day must be put to death. You must not even light a fire in any of your homes on the Sabbath. Manato mea mua lo tautala atu le atua o lo ia tautala I le tato taimi. That God speaks about our time. Of course, there's so much work to be done. Of course, there's a job, always to be done. Ai lo fa manatu le atua e iai le mafuanga na ia malo lo I la matanga ona wa umalo na ngadwenga o le vaiaso. O le aso fitu sa ia malo lo ai mafa man ia ai mafapa ia ina. Le taimi atoa o le aso fitu. He made it specially that we could spend time with him. E whapatoa mo oi maia. Man was made for the Sabbath, not Sabbath for the man. Jesus claimed himself the Lord of the Sabbath. And so our time is a clear sacrifice and offering to this covenant relationship that we have with God. I mean, how serious this time? Well, when we read, I le teimi o Mose, o lo whapea a whai e te le osi I le teimi nei o le sāpati. O le awhasi tia oe. And that's pretty hard, eh? I mean, is that serious enough for you? It was very serious back in Moses' time. Wa a whai e a tili o na whaangalo le sāpati. Ia. Wa e le whaatahua ina le whea ngainga po le maftanga o loa tua. Lona winga, you're basically killing your time with God. That the time that you're using is killing that relationship if it's not being used for God. I mean, you remember when God spoke these words to Eve and Adam, if you eat of this fruit, you would surely die. I mean, he doesn't want that separation anymore. He doesn't want it anymore. He just wants our time and our commitment. God wants all your time. Will you give him at least 1 out of 7? E soto mta upu tolsful malima, faipu lima. Take a sacred offering for the Lord. Let those with generous hearts present the following gifts to the Lord: gold, silver, and bronze. O lo tautala le atua I le taimi o le tangata, ai o lo tautala le atua I le tātou taulanga, po le tātou oa. God is speaking about our treasure. Talitonu le mana o mia le atua I se mea lava tas, awa o ia e ona mea umalava. Ai o lo tautala le atua ia te oi mahau e whatatau I lea lava taltununga. I mean, do we know? Tātou te sila fia ea o mea uma o lo whapea o mea uma wa ia te aopo, o mea uma wa ia te oe, o mea uma wa foa I ina
o le au le atua. And even today, when God asks for our offering, it's not like he needs it. But he's talking about relationship. He's talking about honor. He's talking about us honoring that relationship. Return to me 10 cents and you keep the 90 cents of the dollar that you have. Return to me the 1 sheep and you keep the 9 of the 10 that you have. I mean, he's not asking for much, but he's really speaking about our faithfulness. It's about testing God and allowing God to test us, you and I. I mean, and God's people knew. God's people knew, and they have witnessed and they have seen God's act of faithfulness with the things that he has in his storehouse. I'm pretty sure that you've seen it as well. I have myself. That everything that we give to Jesus keeps coming back on every wave when we keep casting upon the waters of Jesus. God is speaking about our treasure. Number 3, e sotamata upu tolus fumana dima fai pu se folu. Oi lato foi. O ia te o tau wa popoto. Ia lato mai ma lato whaia mea lava ua polo ai mai ai iova. O lo tau tala lea tua I le tatu tāleni. God is speaking about our talents. A tatu mana tua ina le mātango fie o le nuu leo aiko pito. Tātou te iloa ina I ina le popoto ma le tāleni o tangata Israelu. You know, people tend to hide their talents. And, you know, the purpose for that is because they probably don't want to do extra work But in God's eyes, used talents are used opportunities to reveal God's wonders through your life. I mean, le au te whaftai le atua I tangata o lo ngā lue tu atu le nei puenga nei tai au. You know, lātou ia lo tā leni pesenga, lātou ia lo tā leni I le tā la au, lātou ia lo, you know, professionals at the cameras and, you know, IT and all the people behind the scenes. Manu wa lema whai ona mai moa ina le nei sau ninga le nei tai au le sa pati le atua. You know, if it wasn't for these people. It doesn't matter what talent you have. God says use it for its purpose, to glorify God, the one who honors you with his talent. Yeah, mau le mea muli muli, mau I le e soto ta upo tolus ma lima fai po lua se fulu, ngata I le lua se fulu ma le tasi. So the whole community of Israel left Moses and returned to their tents. Verse 21, all whose hearts were stirred and whose spirit were moved came and brought their sacred offerings to the Lord. Nā tō lo tau tala lea tua I le loto o le tangata. God is speaking about your talent. Oh, sorry. God is speaking about your heart. Speaking about your heart. O le whesili le nei tai au, o le ale langona o lo loto le nei tai au. O le ale langona o lo loto le nei tai au. Where's your heart this morning for God? Manatu o le tali o mea ia tolu, o lo taimi, o lo taulanga, o lo tāleni, ia e whai matali o mea ia muli muli, o le mea lea muli muli o lo loto. I mean, is it like the response of the Israelites? Is it like the response of the Israelite people when they heard God speak, when they realized who God was, and they responded? Inua lato I loa le tāua o le mafutanga o lato ma le atua.
o le mafuta mai i o lātou atua i o lātou o langa. Ina o lātou mai tauina le whaamaoni o le osi whea ngainga o lātou atua. Le atua e tumu i le onosai, e le mumulu lona alofa, e whaamaoni i lona upu, e taitai ma le mana manu malo, e moni lona whaamasinonga, e tumu i le whaamangalo. They were basically saying, this is our God. This is your God. This is my God. Ai mai le tuspa ia, ai whaitauina i le mta upo tolu sa fulmalima, whai upo lua sa fulmalitasi, and when you just read after that, the response of the people to the amount that God had requested from them. They brought it all. They brought it all. They brought all the materials needed for the tabernacle. Both men and women came, all whose hearts were willing. All those who owned objects and materials, all the resources required, that God needed. Only God knew they had. All of the items. They willingly brought it all. They gave everything. They gave everything. Their lives, their love, their all for God. Why? Because they realized they could not live without God. Usoe le mawhai o na tātou ola au noa ma le atua. We can't live without God. God can't live without us. That he gave his life for us. And the best thing that we can do today is to honor that relationship. Honor that relationship with him. Usoe ia tolo ai oa i le langi. O lo taimi, o lo wola, o lo tāleni, o lo whina ngalo, ma lau nei di loto, ia ave umai le atua. Let's surrender it all. Manua maua le avanoa, i le swafo Yesu. Amen. Your touch, your kiss.
tātou te talo. Le atua sili ese, whaftai I lau whaatasi mai. Whaftai mo le whamanianga lau sāpati o se mawhtanga sili ia te oe. Whaftai wa mawhai o na mātou whai taulanga ola ia te oe. Talia mai le mātou tāpua inga whaamole. O mātou teimi, o mātou taulanga, o tā leni, o mātou loto. Lia tua talia le mātou ola a toa mo oe. Ta ia pēr ma wha ma maluina ia I mātou whaamole. O le mātou tataro lea e ala I le swafa manu mālo Yesu. Amen.